Karbi Anglong district along ki ajara sonta kachesong nang lok puma. Karbi Anglong ahem break ke hang pen kachesong nang pendang lok college along le admission nang jita kachesong nang PGR visa along le along aron repen kido kithakat tumaphan tharli nang jiputa kachesong pendang lok university along admission aputhak sitami kachesong nang lasonsi Karbi Anglong ar luamat mithang ke AC do ko apita ason tinasai sitami kachesong pen chotsi pachun unchot puma Lasonsi ke damtang phaikoni niphain koi arni le thot sitame Assam University difu campus adon ria thengno along lo charli ari soi jang kedo ana tum thur paksi University along kenang sodason kave puthak air set prong set kachesong padupon Karbi Anglong pen West Karbi Anglong district hiniarlo loke charli aning ke hang amumaratum University angdeng an charli dunji pulote katebok hep take Assam University difu campus endo bonta labangso University along kenang jason kaduria son ke dop pigajok ke charli ari soi jangatum aphong kisung gachetong nangdo Lapuan kisung kachetong aputhak non puanta AUDC along arpuki doatum kimat hakrang lapen RD ki pipede dajok sai jok je loge charli ington koksi kachesong asai deng nang rongdo Kachesong ponang kokalam the AUDC student union atumpen phirangke atuma phan ke pachinya tengke ningkan ko anpen lo ne AUDC Karbi Anglong hempi di furong sopialong nang bilo Ladakh pen penang anatum Arlen ke thenang mando sita me pinyar ni anta full fledged university ke long le derajok ason kisung kachetong nang dulo lanchot takali aning kanwang academic session along main kachi thaba pora hutami main kachi thabdun jia phan adi maklong do tami papleng plidet lapusondo lapen lo charli ari soijang aphai do os pustami penang an a department along thanbang kadure penang an du puta thanpon Pes na sini jadi na pila apa tumlang ke faculty exam nai lilo bage December 5 jika julang ke non November da jutu po tayo bo zoology major depan mang ke pila apa paper istibang osi odepina ke faculty kave join ni la se pila kisung ke lab equipment kave jada ve la se jada claim da sini ni hung nang ko aso kisung tumang la lan ve Secretary of Assam University Difu campus today we are gathered here in front of the entrance gates of the Assam University Difu campus against the improper administration. See, the admission process was started in the that is only for the CUET applicants. It's not it. And that process was completed. And again, we submitted a memorandum to our honorable PVC sir, and at the requested him to fill up all the vacancies. Yes, we are very happy. They have given a chance to non-CUT applicants also. At the same time, we requested them to fill up all the vacancies. But our honorable PVC, Vice Chancellor, has denied our request. He is delaying the time. He is playing delaying tactics. So that's why we are here today. Bangso AUDC along kenang sot naya bangki kedam ke wangaphan ba saphai ki jum hega jok lo charli ari soi jang atum dim klong ka chijang je lapusona ke sung chetong nanglu lanchot kalisi EC University pa amen kachelong sitami ke pathu parong ro adim lapen pathu aklam ka wia jok ningkan wangta along ka pregalong ke rongdam nang lapusona ki sung ka chetong nang du puta thanpon halapu boys hostel lapen girls hostel ahem kimlo sitami pinyar ni anta kangpu pedera jok hostel along ke doji aning ke hangatum do tami dolong lidetlo lasi lason pho kimang prabjin pen AUDC along arpu ke dotum papleng pise raknang ji pusi AUDC student union atum pen sodak pen pachini lapen ke hang padu एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट मैं पिछले 2 साल से यहाँ पर हूँ डिफू में
तो देखिए सिलचर कैंपस में बहुत कुछ फैसिलिटीज़ है जो हमारे डिफू कैंपस में नहीं मिल रहा। जैसे सिलचर कैंपस में 3 डिस्ट्रिक्ट को बस कवर करता है, जैसे हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट हो गया, काचार पूरा कवर करता है, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट भी कवर करता है और छोटा मोटा गलिया भी कवर कर लेता है। ऑलमोस्ट 30 से ऊपर बसेस है सिलचर में, मैं खुद जाके एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और सब नया बसेस है। और हमारे डिफू कैंपस में ओनली 5 बसेस और 5 बसेस सिर्फ डिफू टाउन को कवर करते हैं। ये कैसे चलेगा? मैं खुद सिलचर से हूँ, मेरे डिफू के भाइयों के साथ हूँ। और मेरे एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में अगर मैं बोलूँ, एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें प्रैक्टिकल का बहुत आवश्यकता है। आज अगर स्टूडेंट अच्छे से पढ़ेगा वो आगे जाके फ्यूचर के लिए कुछ तो करेगा ना। तो वही मैं बोलूँगा, यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा है, जैसे प्रैक्टिकल लेबोरेटरीज, ब्लड टेस्ट, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक मेजर ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी का, जिसमें ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी है, जिसमें एंटीजन भी नहीं मिल पा रहा। एंटीजन वो डेट ओवर है, सब कुछ एंटीजन सब कुछ डेट ओवर है, नया कुछ चीज़ें भी नहीं है, लेबोरेटरीज भी नहीं है, तो कैसे चलेगा? ये तो नहीं चलेगा ना। और डिपार्टमेंट में फैकल्टीज़ भी नहीं है, ओनली 1 फैकल्टी और सिर्फ HOD है। HOD सर तो वो क्लास हमारा सब समय नहीं ले सकता क्योंकि Lapen kemason pachunche pulote ingni thipsi. Chesong pomji puta pachini thu. News report KTV News.